Sialoma bata gandupan, sialoma hubani nasiam bapa inang nama poso sonai age anak sekolah minggu. Terpuji ma Tuhan, halani hita si holma berkebaktian marhite live streaming. Goran ni minggu ta aima minggu napa 20 sadahon dop Trinitatis. Topik mingguanta reformasi partonduyon. Paimah ipu kahita kebaktianta ase marunduk niuhur hita hubani Tuhan martonggo mangindo pangurupion ase Tuhan mana marianan itongah-tongah ta. Halani ai martonggo hita secara pribadi hubani Tuhan. Martonggo hita. Amin. Riap mahita jongjong, pasisir hita madirita lah memuji pakon pasangapkon Tuhan in. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Marhitay honsido ase ibagas Kristus Jesus na siyam, ay iya do gabi hapentaron bata humbani na ibata, hapitoron apa hapasingon apa haluahon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, hamnay bata bapa na itandahan nami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Iparintahkon hamdo marhite tondoy mo na pasing, asa mardamay hanami pakon hasoman nami, tandanin na tungon hanami marhapor sayaon hubamu. Halan niya ito tap maham marianan itong-atungah ni patupuan namion, asa tongtong hanami gokdamay, dyan marparsauran na orot pakon ham, sunay humaagi pakon hasoman nami. Balo si ham matunggo nami marhitehon anakmu Tuhan Yesus Kristus si buwan damayin. Amen. Hundul makuria. Puji manay batata, bay iyanan na mapasing niin, bay paratas hamulyaw niin, haleluya, haleluya. Puji manay bata. Mandoding hita haleluya nomor 402 ayat sada pakon ayat 2. Hallelujah.
tarsulurin, persimada harajaunin, haleluya, haleluya, puji manai bata, doding kon hita ayat 2. Liap mahita jongjong, martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata, si mada sagala na adong, si boto haganup anjahan na ibata parpitor, ya jari ham doha nami ase makamalas kon pasu-pasu na dop ipendos kon ham huban nami. Tapi gatido lang ihasonang kon hanami si bere-bere mu. Jana iajam kon hanami do gogo. Pikiran sonay age uhur nami sandiri. Lahu masuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do panghap nami martambah sinadongan. Gabi ipindahihan nami marhitay, parhitean na so tiba dalan ni. Lang huma ipakaihan nami panorang na bineremuin, ibagas gok tangong jawab. Gatido lolayhan nami lahom mangindahiham, halani mamparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan, marpangulaki mauhur mo mangidah ganup dosa pakon hajahaton namiin. Hartukiham mauhur nami, ase ulang inunuthan nami be makorjahon dosa pakon ganup na jahatin. To paham mauhur na bayu marhitay tondoy mo. Ase tongtong hanami manggolo ibagas hapituran mo. Ibagas Kristus Jesus si palwain. Sa tapham madosa nami anjahajalo hamma tonggo nami on. Amen. Tangar anjaha hapor sayay hitama hata ni naibata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo marparlaho hita ibagas haliharon, songon iya ibagas naliharin, saor do hita sama hita, anjaha ipaborsih daroh ni Jesus anak ni Indo hita humbani sagala dosa. Ibagas holong ni nebata, dom maisasap haganup dosata. Halani ay, pataridah kon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani na ibata ibabaw. Amen. Hundul makuriya. Doma isasap Tuhan tan dosata halani ay
tangihon hatani ihutkon main, ondoskon dirimu bay gom-goman niin. Mandoding hita haleluya nomor 350 ayat 3 pakon ayat 5. Mon doding kon hita ayat 5. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahaporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanoon. Aw porsaya baninay bata bapa, pargo na sutarimbang, na manopalangit pa kon tanoon. Aw porsaya bani Jesus Kristus, anak ni mata na sasadain, Indo Tuhanta, natin umukon ni si Maria sanggah lape haliaban, marhita ito rin napasing, namanar na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay ada itanom, turun na goritoro, mulak manggol humban na matay bani ari patoluhon, naik husurga, anja hundul isyamon ni nay bata bapa, pargowos na sotarimbang in, punjay maiya mulak magira, laha mangumihalak ng golo pakon na dok matay. Aw porsaya bani tondoy na pasing, bani kuriya parsaran na pasing in, parsaran ni sagala na papasing, bani hasasapan ni dosa, bani perbuon niya kula, pakon bani haguluhan na sa dokah ni dokah ni. Amin. Hundul makuriya. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus salom mahu batah ganup. Majelis pakon kuria padaskon selamat ulang tahun. Hubani nasiam namar ulang tahun na ipukah mulai 26 Oktober das kubani sada November 2020. Inang Nopita Hasiani Simanjutak, Inang Eparita Sitohang, Yosepin Elizabeth Damanik, Chelsea Evangeline Damanik, namar ulang tahun bani tanggal 26 Oktober. Inang Elizabeth Nababan, bani tanggal 27 Oktober. Inang Nyonya Jawalmen Purba, bani tanggal 20 Oktober. Bapak Situa Eduater Purba, Inang Herna Prisanti Saragih, Kosman Oktaniel Girsang, Irene Aurela Simbolon, namar ulang tahun bani tanggal 20 siah Oktober. Inang Lisbeth Hutauruk Neti Sinaga, Inang Romasti Sipayung, namar ulang tahun bani tanggal 30 Oktober, napar pudi bani sada November, Laila Indra Sipayung, pakon ucok Emahum bani keluarga Prima Panca Putra Sipayung, bani tanggal sada November. Selamat ulang tahun, andohar, haporsayaon pakon penandaun nasiam,
semakin merbagal ibagas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kurian ani hargani Tuhan ta, bani minggu naroh aima minggu atap pesta Bapa. Domu hujai ibasaun hanami hubani nasiam Bapa na mangidangi bani hari Minggu tanggal 8 November 2020. Aima parambilan Bapak Pendeta Martin Lukito Sinaga, para agenda Bapak Oliver Simarmata, Partingting, Bapak John Lukman Purba, Pandoding, Bapak Hamonangan Siringo-Ringo, Parmusik, Bapak Panca Sipayung, Song Leader, Bapak Samas Maurice Saragih, Bapak Jan Harapan Purba, Pakon Bapak Ronaiklan Haloho, Pro Kesehatan Aima Bapak Jan Rudi Purba, Anjaha Koordinator Aima Ajis Boiman Purba. Sadalan halani pesta Minggu pesta Bapa, nasi Bapa do holina mangidangi mari pertonggoata bani hari Jumat narohon, ibasaun hanami namar tugas nasiam Bapa. Parambilan Aima Pendeta Maner Saragih, para agenda Pandoding Bapak Ajis Boiman Purba, Singers, Bapak Abdi Salomon Munte, Bapak Dori Sansius Pasaribu, Bapak Christian Girsang, Parmusik, Bapak Thomas Saragih, Doa Sapat, Bapak Jan Harapan Purba, selamat mangidangi ma hubani nasiam. Boge hita piga-piga ting-ting nasi oli pamasa hita bani minggu narohon. Naparlobe aima sermon kuria online. Bani hari Kamis narohon 5 November 2020, ibain hita do sermon kuria, aima manakasi si basaon, waluh pakon 5 November 2020. Napaduahon, ibadah live streaming, tetap doop dalam konhita marminggu han rumah tabei. Domai botoh kita jadwal ni pertonggoata, pakon ibadah minggu, sekolah minggu remaja, sekolah minggu, bahasa Simalungun, pakon bahasa Indonesia. Namangihut aima tupuan online wanita hari Selasa, nama rambilan aima inang penginjil Nursinta Manik, Pandoding inang Nyonya Jeffrey Sipayung, Doa Sapat, inang Nyonya Hasi Ringo-Ringo, pemusik Fiona Damanik, editor Andri Purba, koordinator inang Situan Nyonya Jekonia Saragih. Pangapohon kuria, songon nadop, iting-tingkon minggu nasalpu, sadarion, siluk holy live streaming, idalan konhita do pangapohon, hubani sidea tolu keluarga, aima, keluarga Bapak Jeffrey Sipayung sektor 5, keluarga Bapak Jamurdin Sinaga sektor 6, keluarga Bapak Urbanus Sinaga sektor 3, ipangindo hanami, AC Haganup, perutusan seksi Pakon Diakono Sosial Rohmahita Bani Panorang Pangapohon Sadarion. Namangihut marguru manaksihon, tetap di dalam konhita bani setiap hari Minggu, na ipukah pukul 10 wib marhitai Zoom meeting. Pindah hukuria on. Taretong mulai sadarion sada November 2020, keluarga Bapak Aston Purba Tondang, inang Bintang Lumban Tobing, pakon 2 halak niombah, gabe anggota kuria GKPS Padang Bulan Masedea. Sedea pindah hun GKPS Pekanbaru. Sedea tading i Kompleks Ambasador, Jalan Harmonika Baru, sedea masuk sektor 5. Boitor kita marhitei gambar fotonis keluarga Bapak Aston Purba tene. Selamat datang ma hubani nasiam. Namangihut ting-ting perpadanan Sihol Marhajabuan. Sihol Marhajabuan aima Kesia Sinaga, boruni Bapak Sulaiman Sinaga ondi, tinubuhkon ni inang Linawati Munte ondi, hun sektor 5 kuria GKPS Padang Bulan, pakon tunangan ni Gideon Rewin na 70, anak ni Bapak JS na 70 ondi, tinubuhkon ni inang Kaborusitorus hun HKBP Betseda Resort Medan Sunggal. Perpadanan ibahen bani Jumat 6 November 2020, ipukah pukul 10 wib, Marianan IGKPS Padang Bulan. Domu hujon ipaingat hanami, ase dalam konhita protokol kesehatan, anjaha sibahatan rohu gereja aima 30 kalak, termasuk maijai namar tugas bani Panorang perpadanan napasing. Namangihut PA Bapak Inang,
bani hari Minggu 8 November 2020, ibukah pukul 10 WIB, ibain hita do PA Bapak Pakon Inang, eksposisi kitab Nehemia, aima keluarga yang berdoa dan berbuat bagi gereja dan bangsa dengan narasumber Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk MDiv. PA Bapak Pakon Inang, idalan kon hita marhitei Zoom meeting. Barita pusok niuhur. Doma marujung goluh inang situa Elfrida Boru Purba, inang simatuani Bapak Indra Purba sektor 2. Bani hari Kamis 20 Oktober 2020, rumah duka i Pematang Siantar. Napa duahon songon ibotoh kita marhite grup bani weata jemaat atap majelis. Doma marujung goluh Bapak Muller Sibarani, aima opung William Doli, simatua dalahini Bapak Situa Edu Rizwan, Purba sektor 5. Rumah duka aima i jalan di Panegoro Pematang Siantar. Tonggohon hita ase keluarga Podas Tarapo. Awas COVID 10 sia. Anggo itori kita bani grafik in Sumatera Utara idah kita terus do martambah bilangan nahona COVID 10 sia idah kita izin. Total kasus dasku bani mingguan aima 10.000 saplopat halak. Anjaha tiap hari bertambah 80 siah halak per hari. Siapa yang ketori kita di kota Medan, grafik ini kota Medan. Ija total kasus positif, aima 6.750 halak. Anjaha bertambah 25 halak per hari. Domu hujai, halani tetap do martambah, ipangindo hanami hubata. Ase tetap kita waspada, tetap mengikuti petunjuk pemerintah. Ase tetap mahita han rumah, menjaga kesehatan. Anggo perlu tumang, ulang lupa hita mendalan kontolu aima memakai masker, memburi hitangan, pakon menjaga jarak. Kurian nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus naparpudi, hanami humbani PMJ Padaskon, terima kasih mahubata, nadop, menyerahkon, galangan pertongguan marhite amplop, atap transfer, atap marhite opo, atap gopay. Sonai homahubani nasyam, nadop memberi persepuluhan, pakon memberi bagal niuhur hubani Tuhan. Terima kasih ma nadop iberi nasyam bagal nihur nasyam hubani Tuhan. Tuhan Yesus ma mamasu-masu horja nasyam. Aima ting-ting batas sedarion Tuhan Yesus memberkati. Sonari martonggo hita. Terima kasih ma hubamu hamba Bapa ibagas Tuhan Yesus. Marhite tondina passing nadop ilak ibagas uhurni haganup halak na persaya. Na mangajari hanami martonggo hubamu. Ihapkon hanami Tuhan, halani idop ni hurmudo, sehat kanami ihasomani ham hanami samingguon. Boy hanami ibagas na jorgit, mandalan kon haganup horjanami. Anjaha boy hanami mandihuti live streaming bani sadarion. Haganup in Tuhan, halani holongmu huben nami, ibagas Tuhan Yesus. Malah suhur nami Bapa, halani piga-piga, anggota kuria nami, Bapa Inang, dasku bani, niombah, namarulang tahun ibagas mingguan. Mangelek kanami hubamu, yondoskon hanami sedea hubamu, ase sedea marbagal ibagas hapor sayaon, pakon panandan hubamu ham Tuhan Yesus, nadop mate ihayu persilang makop-kop dosa pakon pelanggaran nami. Yondoskon hanami sedea Tuhan, ase sedea boy gabe pasu-pasu, itongah-tongah ni keluarga pelayanan pakon itongah-tongah ni parhorjaan. Ase hamma mengurupi sedea, ase sedea gabe ibagas malas niuhur, mandalani goluh bani ari-ari narohon, pasu-pasu ham sedea bani goluh ni sedea. Bapa, yondoskon hanami haganup rencana kerja nami Tuhan, ibagas samingguon, doma iboge hanami piga-piga ting-ting, na masa pakon nasihol si pamasaon. Itonggon hanami Tuhan secara khusus, anggota kuriamu na ibagas pusokan uhur, ay mahubani keluarga Bapak Indra Purba, ija inang simatuani, isiatar doma idiloham. Songonay homa hubani keluarga Bapak Situa Edi Urison Purba, ija simatuani dalahi doma idiloham. Tuhan,
lang botoh kanami, hujah hanami, mangindo, hagogohon bani situasi pusok niuhur, pita hubamuma yondoskon hanami goluh nami, keluarga on haganup yondoskon hanami hubamu Tuhan, ase hamma membere kekuatan hubani sedia, anjaha hamma mangapoh sedia, tonggon hanami Tuhan, ase bere hamma hubani sedia kesehatan, jana hasomani ham keluarga na ipardalanan, nasihol pajupahkon hubani keluarga, anjaha bani haganup rencana yondoskon hanami hubamu, ase hamma bastu bani haganup rencana nasihol idalankon keluarga, onma elek-elek nami Tuhan, hubani keluarga na ibagas pusokan uhur. Inilah kamdo Bapa songona hanami secara pribadi, secara keluarga, pakon secara jemaat, haganup do ibotoh kam pergumulan nami. Ahana gabe pergumulan nami mersada-sada, pergumulan ibagas pemulihan humbani naborit. Age pelang itonggohon hanami sada persada goran ni sedia. Yondoskon hanami Tuhan anggota jemaat nami na ibagas pemulihan humbani naborit. Sedia na rumah, sedia na rumah sakit. Jupah konham sedia Tuhan, pataridah konham kuasamu hubani sedia ibagas Tuhan Yesus. Age pelang boy hanami pajupah hubani sedia, ase sedia tong-tong mengingat manjolom hatamu, anjaha marpangun sandean hubamu. Songonai Tuhan ibagas pergumulan nami, pergumulan ibagas perhorjaan, songonai homa pergumulan masalah niombah, pakon aha penagabe parutolon, hangalutan ni hadapi hanami. Ajari ham hanami Tuhan, marsada-sada, ase tong-tong hanami, pitah marpangun sandean hubamu. Halani ihap kon hanami, anggolang hambastu huben nami, galek do hanami haganup Tuhan. Yondoskon hanami Bapa haganup rencana kerja, nadop iboge hanami. Mangelek kanami hubamu, bani haganup rencana kerja nami. Pangapohon sadarion, PA, nasi inang hari Selasa, marsermon hari Kamis, pakon pertonggoan hari Jumat, janah peani Bapak Inang bani hari Minggu narohon, pakon pelayanan live streaming sekolah minggu remaja, kebaktian berbahasa Indonesia, pakon bahasa Simalungun, haganup yondoskon hanami hubamu Bapa, urupiham haganup hanami, na itodoh kam nagabe mangidangi ham, ase haganup hanami mandalan konin, ibagas malas ni uhur Tuhan, halani sada pasu-pasu do, anggo ibere ham ben nami sada panorang, na jenges boy mangidangi ham. Yondoskon hanami Tuhan tim multimedia, hamar terus bastu bani goluh ni sedia, mamasu-masu sedia, memberi kesehatan hagogohon, ibagas mangidangi ham marhitai tim multimedia Tuhan. Bapa ibagas Tuhan Yesus, mangelek kanami hubamu situasi bangsa pakon negara nami. Yondoskon hanami pemerintah nami Tuhan presiden nami, dasubani pemerintahan na paling terkecil di tingkat kelurahan, ase ibagas situasi pandemi COVID-19 siahon, berham hubani sedia kepentaran Tuhan, hanjah hajor gitan ni akulah, ibagas naha memecahkan situasi perkembangan pandemi COVID-19 siahon, urupi ham sedia Tuhan, pasu-pasu ham sedia, songonai homahasoman nami Tuhan tim dokter, berham kekuatan kesehatan hubani sedia, ibagas sedia mandalan kon horja nasongonin berat, pita huba mudo yondoskon hanami tim kesehatan. Songonai homahasoman nami nasonari, na terbaring halani COVID-19 siah, jupai ham sedia Tuhan marsada-sada, bereham gogoh kekuatan hubani sedia, asir sedia tong-tong marpangun sandean hubamu, ase ulang galek sedia Tuhan, ase sedia boy semangat mandalan kon, ahana ibere dokter hubani sedia nasihol idalan kon sedia. On matonggo elek-elek nami Bapa ibagas kekurangan nami. Yondoskon hanami Bapa sahalinari. Sa mingguon hubamu asihama bastu huben nami, mangurupi hanami, membere gogoh huben nami, mandalani situasi goluh naboraton, bani panorang pandemi COVID-19 siah. Tokin nari siol hanami memboge hatamu Tuhan. Pasu-pasu ham urapi ham juak-juakmu, Bapa pendeta seha purba. Toni muna pasing mama bere gogoh, kekuatan hubani juak-juak mon, ibagas padaskon hatamu, nagabe gogoh huben nami, bani pertonduyon nami,
mandalani goluh nami. Terpuji termulia maham Bapa, ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Si Holma Tangaronta ambilan na ibobahon ni Bapak Pendeta CHE Purba, pasir sirhita ma uhurta pakon pikiranta, marhite mandoding hita, haleluya nomor 138 ayat sada tolu pakon opat. Jahoba na batata do tarbain batar-batarta. Nadong tarkahwasi, Tuhan tado si jagain, ambah ni jabolon ni, doding konhita use ayat opat. Dami ninay bata na mangatasi haganu pauhuron. In mamanramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Hadir ham Tuhan. Tatap ham kuriamu ibagas panorangon atapi jape hanami manumbakam. Baharui ham. Ulang namin ibadah nami, songon na rutinitas hasomalat tumang, lang bertumbuh, lang marbuah, lang yahapkok kanami, hinamatin ninamarnay bata Jakoba, na mangilikon Jesus. Asiroh kam Tuhan, marsahap kam, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Buka hita bibelta ambilan bata bani minggutta sadarion ay makumbani dua raja-raja bindu 20 tulu
ayat 1 Rosi ayat 10 opat. 2 Raja-Raja bindu 27 ayat 1 Rosi ayat 10 opat. Ikut-ikut kita ibasau kanan. Habayun nabi nahin ni si Josia. Dopai isuruh Raja Aima napatupuhon hulobe ini haganup pangitua ini Juda pakon Jerusalem. Dopai takok maraja ai hurumah ni Jehoba rapakon ganup dalaki nakun Juda apa pangisi ni Jerusalem pakon malim apa nabi haganup bangsa ai na etek na gudang gabe ibasa ma iboge sidia sagala kata ni buku perpadanan na jupah i rumah ni Jakoba. Dupai jongjong maraja ai ilambung tiang ai anjaha ibaen mapadan ilobi ni Jakoba pabua maningon irikoron ni sidia do Jakoba anjaha rabot koron ni sidia titahni hasaksian pakon aturan ni humbani gok ni uhurni pakon gok ni tundu ini anjaha dalak konon ni do hatani padan ai natar surat ibagas buku ai haganup do bangsa ai mangyakon padan ai dopai iparentahkon Raja Aima si Hilkia si tua ni malimai pakon malim paidua pakon si jaga pitu ase ipadarat sidia kun rumah ni Jehoba ganup parugas na pinauli bani bal pakon bani asera pakon bani ganup bala ni langit itutung maai idara di Jerusalem bani ladang Kidron anjaha ibuan maabuan ni Hubetel anjaha ilopaskon Raja Aima malim-malim ni naibata naligan ai na pinabaki ni raja-raja Juda lako manutung dahupa bani panumbahan na yatas butu-butu ibagas huta-huta ni Juda pakon inggo ni Jerusalem sonai homani na manutung dahupa hubani bal hubani mataniari bulan bintang pakon ganup balani langit anjaha ipadarat maasera ai hun rumah ni Jehoba hudarat ni Jerusalem huhabungan ni bah Kidron lanjar itutung maai ihabungan ni bah Kidron anjaha isaburkon maabuan ni ai hutanoman ni kalak simbui ambah ni ai ipareong do rumah ianan ni dalahi merjol mahon dalahi na dohor hun rumah ni Jehoba pertununan ni naboru menonun hiyo lapo-lapo bani asera dupai ihatakon maroh ganup malim kun huta di Juda anjaha ihatakon ma butakon ni sidia panumbahan na yatas ni butu-butu panutungan ni malim bani dahupa singgan ni Geba das bani Berseba anjaha iperseda do panumbahan di Begu Juma na ihorbangan na jongjong bani dalan masuk ihorbangan Joshua kopala ni huta ai hapit sambilo anggo masuk halak huhut huhabungan ni huta ai tapi anggo malim ni si sumbah-sumbahon seng bulih si dia manggalang i atas ni anjap-anjap ni Jakoba na i Jerusalem tapi bulih do si dia mangan ruti na so di igaran itongah-tongah ni saninani ibu taki do homa parapuyan na ihabungan ben hinnom ase ulang terbahen barang ICB manutung anak ni barang boruni bahen galangan hubani molo anjaha ipadau dohuda na pinapulik ni raja-raja Juda lako pasangap kon mataniari na ilambung labah hamasukan hurumah ni Jehoba hukamar ni netan melek si parugas ai na marianan i rumah na rapat hujay anjaha itutung magareta ai gareta ni mataniari ai bani apui sonai homa anjap-anjap na yatas tayup ni kamar datas ni si Ahas na pinauli ni raja-raja Juda
pakon anja panjab na pinauli ni si Manase bani alaman ni rumah ni Jakoba na dua ay. Iparseda dua ay anjaha iropuki. Anjaha isaburkon maabuan ni ay hubah Kidron. Ibu daki raja ay do panumbahan na iatas butu-butu. Nahapit hapoltakan ni Jerusalem. Nahapit dang sina ni Dulok Jetun na pinauli ni si Salomo, raja ni Israel bani Astartot, gana-gana ni halak Sidon, pakon bani Kampos, gana-gana ni halak Moab, apa bani Malkon, gana-gana ni halak Ammon, haganupanay ibudaki raja Aido. Iropukido tiang si sombah-sombakon anjaha irubuh dusi sombakon Asera anjaha igokido hajong-jongan niay bani holi-holi ni namati. Ay badas ni salobaw bata garuban. Selamat hari Minggu. Lang dia hapkon sonahapan ugun-ugun ni nay bata-bata. Das hubani bulan pasapulu sada kumma tahun 2020 on. Walu bulan mahita hata honon nawaswas halani ancaman ni COVID. Jahal sokon hatorangan ni pengantar jemaat tanukan terus do meningkat. Tapi puji Tuhanlah, ibaluah na ibata. Agoy hujud kita teks ni ambilata. Gajang tumang tene. Tapi ramit torboy do simpul horota. Sonon. Membalosi Tuhan mendalan kon hatani langkape mamorluhon paretongan utung atap rugi. Tapi membalosi apa mendalan kon hatani na ibata aima hawajiban mutlak di setiap halak nadup manangar kata ay. Lang persoalan ahatung kunjin ayah haga ni jalo lang. Tapi kewajiban mutlak oma agoboy simpul horon sikap cara berpikir paradigma ni Raja Josia. Sokonda isubut iba ni teks ni ambilata. Aja hadiah idulang palada subadi ayat 20. Go palada subadi ayat 20 ge aulak kubotoh dahabe mga bilak ko na bilanon. Nini bani ayat 20 sonon bahasa Indonesia. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Sadis kan? Reformasi. Memang langboy terpadu buah geotik. Membalosi na ibata Jahoba. Tapi adong ko ba ni ilambung ni si baloson nalikan. Lang tarbayan sa dahalak membalosi dua tuan ni ditukan Yesus. Ay dua silang persoalan utung rugi. Dagabi masalah ni. Ang goduma isakut sa dahalak perpadanan mangirikon na ibata. Maningon putus konon di humani hubungan ni. Pakon membalosi manombah nalikan ay. Ay dua si luhurku. Lajari jo subuton nami perlubi tematain diar komani itabay halanyang go temata isobut reformasi pertunduyon arti ini kapor saya tumangi oh tidak bahkan dokanayay ba ayat 20 hay kijam ni malim-malim ni na ibatabal aipe isayati coba kita tagadupan abiaru hurwag gopala songonon tema ni teks tahun HP isi nilang sonay
pikiran magelah ipader. Bujur marminggu. Tapi ang ko parlaho tong. Hatahonon pangabak lang perlu do muhubani hata ninay bata nato. No action, talking only. Tapon do masalah di gereja. Masalah nami agi hamba Tuhan. Itonga-tonga ni dunia. Gabilanga dong perubahan. Na terjadi itonga-tonga ni gereja agi keluarga. Marabila do au jago. Tapi lang hagulukon diriku lang marubah na tarida kumbadi guluku. Lanyai belajar kita tokin hubani teks niya bilat tage ise dosi Josiaun. Ang inoloy hita bindu 20 sada. Nini si Josia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Omak ngeguluh di bapani apa upung ni. Goranon bangsa dinay batada. Kurumah padumbahan do kurumah padumbahan. Ay dua se ujung ni haganupan raja-raja on itahihon hasoman ni. Songon si Amon bapani hasoman ni manakihon. Maanggo marnay bata naligan. Iagak kundo begitong hasoman. Hape na menjaga si dia ay na bata naligan ay do perseda kosi. Nonoy hita dunia un. Fakta doon. Sebalik ni Josia hubani umur 8 tahun ope ia do mabaki gabi raja. Tapi 31 tahun gabi raja di Jerusalem. Awe pandita mangidagi sekitar 32-33 tahun do. On raja 31 tahun. Nini Ibani bindu 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dalam hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Agi poso. Tapi penulis 2 raja-raja ombak kunci ini. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ide kita. Toris kita namarnay bata naligat untuk kinari. Sonaha lujani. Hape si Josia ay nasaruhut ni. Mangguluh. Ibagas hapit toron ilubini na bata. Cuma umur 8 tahun sonaha buhi. Ay do say catat panulis ni agi 2 raja-rajaon ise inang ni. Totu inang niyom naman binaw panorangay. Jangan-jangan ruhut ni karajao pe ondo ko manina badalakon paima dewasa iya. Nini ase dup marumur 10 tahun iya. Artini 10 tahun dup gabe raja. Taridah mah buah ni. Coba ita 10 tahun. Yaka mementeri ni salah sada ay masih sapan gabe juru tulis ni bendaharawan ni i rumah padumbahan. Ajaha marhitehon ni ay patiridah kun lang terpisah guluh ni agi raja iya pakon rumah padumbahan.
Betul-betul ia mengguluh ibagas hapi toron ilubini na ibata. Adjaha isuruh ma bendaharawan ni ay jupakul lubini malim Hilkia. Nabi naburu parinangon ni si Salum. Anjaha isuruh ma si Safan on mangundus kun ase ihira ganup duit persumbahan i rumah panumbahan maberehon ay hubani kawolok halak kaundusan ni horja i rumah panumbahan ay tukang batu, tukang kayu, apa batu ni barbar. Suba kita. Selang persuma bapak kuinang kukulian itu kata agena maribada i rumah. Maka perluhon horja i rumah ni Tuhan. Ajahana manari bindu 22 ayat 7 ini sono. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka. Sebab mereka bekerja dengan jujur. Ida kita. Age pedogi jika jahaton. Hau dosa di korjau kape adong dope na jujur. Memang lang adong ibadi iyanan i dunia tene na jujur genupan. Sokol limbaga ni Tuhan Yesus haido bibit na diardo isa burkon tapi rodo mana burkon naligan. Rodi ni susianai isuruh hanami mamangupati ulang holi tarupat bodi na diar ai. Aserap tubuh do. Tapi sonaha do itonga-tonga di keadaan na dunia atap na sekitar tapi bui ope si sombahan ana manombah na ibatan naligan tapi kita hot adong ope HP na bujur dopai padas kon ahana ipadas malim hubagas raja ai nini telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Lanjar Safan pada sun anjah membasahkan buku ai hubani Raja Josia. Teganupan. Sonaha keadaan ai ini. Poso ni. Tapi dah perlu jahana manarki dah kota. Respon ni Raja Josia. Ibagas namanangar hata ni naibata. Ay maperpadanan na ipadas ni malim daburu ay. Ibugi ko si hata ni perpadanan ay. Na mangosay do hape bangsa Israel hubani padan ni dopak na ibata. Mitor manol soli maya anjaha irigati bajuni hiuni. Iparentahkon baganu pegawai ni manjupakon Nabi Hilkia. Halani mitor iya habge ahana so patut ibain si dia humbani opung dinari sonai ma ase sonai marah ni Jakoba bani bangsa on halani mangose si dia bani padan ni bangsa ai apa Jakoba domu bani natar suratai tong dope bindu 22 uhur namang ahab membahin Josia. Ay salah nami do kapion. Ay do sesogonod si taronon nami on. Asisonon keadaan nami on. Sonali nani. Dup itangar hita hata di naibata. Adong do ope nani uhur na mangahap. Ay lang talup. Alaniai gabi marah tumang maraja Josia dup isukun ahasi bahenon ni hubani Nabi Hilkia ajaha isuruh maganupan jua ni masongon na isubut ni perikopta nini idilo maganupan malim idilo ganup dalahi nini bani ayat sadanuk manayay ipatupuma irumah panumbahan anjaha ijai sidia nini bani ayat 2 ganup dalahi pangitua
malim apa nabi membasa tonah ni naibata. Adjaha ibe sidia padan komitmen. Nini ayat dulu. Berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Omar responi. Rapsi dia pakon ganup kuriai. Ibasa hata ni naibata. Ahaja jitahu bani naibata. Nini. Maningon menggoluk kita. Mangihutkon Tuhan. Lajau kita gi. Mangidah. Sonahan nama sabata. Selaku nadup ihop kop ipalua Yesus. Sonaha paru kuriota. Sonaha gi KPS umum. Au dia ruhur huge. Atap namar gereja ope. Au piga-piga. Sopat duhui dahage sanggah i Maranatha hanami tahun 2005. I Medan Timur hanami. Sonaya age sanggah i Sondi i Siatar i Rosi i Jakarta. Rado si patage. Arganan tupuan STM daripada namar minggu. Aku STM songon na bora dohur ni absen ke. Atap tupuan ni namaruga makaristen naman namar garijaon. Lang betupuan ni na pinaluhan ni Jesus. Anjahan na persaya huban ni Jesus. Kala dia ay Raja Josia. Aha padata. Dini. Lang pilah kata. Action. Guinuloy hitaw ba ni ayat 4. Rosi ujung ni perikopta. Wah luar biasa. Action ni. Memang lang boy mardomu padohor-dohor. Manombah na ibata. Apa manombah na ibata nalikan. Nuloy hita tukin ayat 4. Iparentahkon Raja Aima ase pangatua ni malimami rosi jaga pitu ni rumah panumbahan. Adong i rumah panumbahanon. Barang-barang namar perlumuak kubadai batanalikan padarat. Ase itu tung. HP rumah panumbahan PHP. Domba terjadi na sunayay. Ang hudingat keadaan tahun 2007 bani sada keluarga ni Kuriata. Imedanongge. Masa ugareja. Kesurupan. Yuh, luja mada. Luja. Kubakku ya tahun na ibagas diri ni inangon. Ay siga ni Hamdi ni. Dalam nama Yesus kau keluar diku. Siapa rupanya Yesus itu nih? Tak kasih tadai daburuai. Awalak kuboto goran ni daburuai. Anggobana. Biarkan si X ini saya bawa nih. Kupaksa hubungan. Ada ibal konai. Nonoi ijai. Bahat tumang hasomakku nih. Lau hanami hurumah ni baru ijay mengaku ala di manobo tonga 12 mulak ke rumah. Ay masih songonon. Tapadong do antena ni ijod ningun baru mengaku HP adong ikubur ibagas tiang sangga membangun jabuai daroh atakun tukahan ini ay ibay simatua di sini ya. Langboy merdomu alani ay padarat. Hanami padarat kanami ay. Itu tung kanami lang bahua. Ope itu tung lang bahua. Gua dong do pele. Jangan. Lang boy jay sonang. Padua ko. Ganu malim-malim ni naibata na leganay. Nanyaka ni raja sebelum ni. Ay penini. Adong maay hubani bal. Hubani matanyari. Ilopaskon. Ipecat. So naay petugas ni Asera. Ayat 5 pakon. Ayat 6. Itu tung. Tayo magkijam tuman yaro nati. Abuan ni isaburkon hukuburan umum. Ayat 7. Iparroyang rumah ni dalahi
na marjol maho dalahi ilabong ni ruang panumbahan suba kita. Memang ang gopar na ibatan na ligano pe parlaho pe masama. Asilang sudumis hape lang persoalan sonari ay lang persoalan ikota ay Naijia pe ajahay labong di gereja doho mana itutung dioda. Ay nahamalang pamimpin di pedom masunay parlako ni. Lang pitahay. Idilo ganuk malim-malim na ijuda. Asa ibu tagi ganuk panumbahan berkala na ibu tubutu ni geba das kubat seba. Ajaha ibu tagi ajaha maningon ireongkon. Subah kita. Majangin le. Majangin. Reformasi ni Joshua. Malim-malim sinumbah lang boy manggalang iyan japanjap ni Daibata. Lang boy. Umaga ni uhum kurya ba ni panorangay. Ibutaki dohoma parupuyan na ilambung di bahinom api neraka. Ulang tarbahin ICP manutungana ni barang buruni bain galangan hubani moloh ijai ida kita. Masa penggalangan manutungana ni pihak pemanutung buruni domba adong ajaha memang iben hinnom duai. Ai lambang di api neraka na soramilo haido daerah ben hinnom tapi ijai maai ibu taki nangadong behujai nini Josia. Ibu taki doho mana pinapulik untuk persembahan bani pasangapkon mataniari kuda. Tutong. Anjap-anjap na atas tayup ni Ahas. Na ipadia Raja Juda. Anjap-anjap Manase i rumah panumbahan. Aipe iparseda. Subah kita. Masa i atas di rumah pedong ma anjap-anjap. Panumbahan. Awi lebung jabu nami ay pesopak dong ilihan nami dah. Alung dupe jahinan gi pangkalangan. Aku sampai tahun 2007 ijai dupe ay. Yuh, somal dupe soni ijai pakun daligan. Masam. Tapi lang mahua sadukah kanami porsaya ku bani Daibata. Alani api jai rumah hai esagil sang dupe hanami hutong-hutong kon. Sonai panumbahan di atas ni butu-butu hapi timur ni Jerusalem. Haganu pen hape suku-suku na ijayai domba ibain komani panumbahan kinan. Tiang si sombahon bani asera pe irow. Igoki bani hajong-jongan ni ai bakke ni namadi. Subah kita. Reformasi jiwa. Paradigma. Hapur sayaun tanpa tindakan omong kosong tanpa pembahinan alanya ya maaflah agena siam na rumah hatapadong si panani naligan na hubani Daibata naligan habani hubani Daibata jauh batumang pada aku bagilah gopor luro hau manutung ageyau manutung sangkai ciko kopehanami dong si jolomon ni abang kusi nomor 2. Ike kapis ciko kuai ditutung kanami. Aja halab bidiar ni do iya. Labidiar. Halaniai. Aggo sapala na badan kita pakon Daibata. Langadong kape kompromi pakon dami-dami. Apa Daibata naligan. Asas ngonon. Rana ibata naligan nitanggo na manombah soon si sapariay lang nga dong. Tapi ito nga ni zaman modernon lang ubah ni pakonay. Mase. Ito nga to nga ni zaman moderno tene buijol maipengaruhi paham hamajuan na terlalu menitik berat kon hubani bidang ekonomi materialistis o kecenderungan pakkorkon ni terbentuk pribadi konsumtif na mengindahi nilai hidup hun segi materi
O mayanggap nilai hidup. Nilai na utamakan lang be cinta kasih. Tapi status. Konsep hidup lang be mandiri. Tapi sonaha asedong bakwan. Songon tonggo ni si partonggo nukkan. Duma adongon sihol usean. Sihol usean. Masih marubah-ubah. Sukses yukur humbani habayakon. Kekuasaan apa kenikmatan. Lang berprestasi apa pelayanan. Halaniai arti apa peranan dina margereja pe adung kecenderungan margeser. Oma zaman modern on. Tinggal sekedar gawe persekutuan orang beragama Kristen. Ladi Kristen. Ladi KTP, saya tidak. Lang persekutuan orang beriman. Nama Tuhan kun Yesus Kristus. Lang pidahai. Tinggal sekedar menjadi persekutuan penggemar di Yesus Kristus ge. Imang gomagorani, oh jeba nomor Yesus on ini. Tapi lang namanya ladani Yesus. Lang nama niru Yesus. Hebatan ma hubani materi nukanai ay. Borak tumang pergumulat ta iban bani kalon. Kalau dia pas dosongon na disebut pamkah ni abilat tahun. Membalosi Tuhan. Madalak ko katani. Lang hape mamorluhon paretongan utung rugi. Anggo motto ni jamat tasonali malutung do. Kata rugi. Tapi membalosi apa mandalan kon hata di Tuhan aima. Hawajiban mutlak ni setiap halak nadup menangar hatani. Hawajiban mutlak. Lang persoalan untung rugi ayah untung kuhaji. Hubani raja Josia pe hot do uhuman. Bangsa anai, boys doai benoku hona uhum. Tapi yang goholang. Bani go torsado ho sa pesalosei. Ikubur ho jenges-jenges. Tapi yang gua anak munani, ang guai kupambuang amma. Langut tung rugi. Tapi hubani na persaya depan Yesus pasti ilindungi. Pasti ipasu-pasu. Angko sonai. Sapala dado pipa di pertuhan kita. Hubani minggu reformasi panorang on. Ay mangihut kon reformasi ni Martin Luther. Bui itu mang na perlu adung perubahan. Setiap halak naduk menjalo kata ni Tuhan. Berhita dirita HP wajib maningon padaskon perubahan. Bahat perubahan na ituntut bani jamat tahun alani modernisasi. Salah sada contoh. Langutik behalak Kristen na menggoluh. Lang domuhu bani citra aparumang ni jolma itu panay bata. Ay masih gambar pakon sarupa pakusi. O maparutulon di dunia on. Palagi idorong haladi materialistis on. Lang bisa gambar pakon nay bata. O gadohu subuti jon nasi gambar itu panay bata jolma i aima berpribadi apa bertanggung jawab. Sonai bata berpribadi langong gamarubah-ubah. Sonai natuari, sonai sadarion, sonai sadokahani-dokahani. Sonon ma jolma itu padai bata. Gok jolma sonari lang berpribadi. Isobba nai bata tapi isobba ko maninalikan. Habis. Habis do. Ito pa nai bata jolmain dos pakon rupani.
mararti duay lang tergantung bani panca indra atap na tinop panaligan. Ija dong na ibata tergantung bani tinop panaligan un. So naima jolma. Tapi gok jolma gabi tergantung hubani panca indra na idida na idai na iyahap kon na ipikir ko pakon naligan maselang kubani na ibata. Adong manubit. Kung gano'n ko makusubot yun. Hebat pinini insting ni sa tabihita baliyang. Hebatan do pecholma. Gubaliyang lupus halubay ni rumahku. Lupus awhan lubay ni ingalan ni. Iboto doaw na mabiyar hubani baliyang atap nalang. Ang gopar biyar. Gwa igasa dua yayakayak. Tapi ang guna sumabir, igunggung dua hal, gung, didi, lau maya. Coba kita insting di jolma. Adong anak di Papua, terpencil ijai, tapi boydu ia hapkon inang nama tubuh kosi, ay terdosak daroh kuba, so dia sianu coba. Lebih cepat dari sinyal. Apakah manusia? Tapi sonari bui jolma na maningon ibaharui. Ase mulak iya hubani sonaha itop panay bata dos pakon gambar apa rupani nay bata angko onay enak maguluon. Oni bay do geber ni duit. Geber ni nay tanohon. Water batas. Napadua akon. Dombagati humani jolmain lang be manggoluh dom hubani panopuan ni naibata ay madalahi apanabur. Takas do isobut naibata to pahita masih dia usis songon gambar aparupata dalahi pakundaburu on jamat tahun dalahi domba adong nalang marosu beya gabe dalahi sikol naburu. Coba. Naburu pe sigol gabi de. Inama ka hanamali. Sesunok kanayay dalahi pe marhajabuam ma. Apa dalahi? Bagaimana membaharui pemahaman on paradigma on. Irumah tangga komani torpudas bapak apa inang hitau kegadupan membotoh perintahan naibata itu pajolma nini ase margino parisidia igu kita nohon menrajai natino pakin sonari go jolma macat kan maaf tak kurang gila do ipat orang kita tujuan di naibata lang palubi kaya ase mopo. Oh di ba? Ibu tanami, adong do hinanay sampai 85 tahun lang mopo. Dunga dong boru ra, nahamahuli ini nih, horbok kai lang be horbokku, horbota. Rumah kon lang be rumahku, rumah tak. Jumak kai lang be jumakku, jumak. Natiga nai. Tuhan padumuhun. Tapi persaya do hubani Tuhan kembalilah kepada citra kita. Itu panai bata. Ulang gabe hubani nai bata naligan manombah lako padiat diri. Lang pitay. Ya maaf. Si baharuan do humani agip keadaan di parkuryota. Aw malah syukurku. Gue padang bulan memang domu hubani parentah hatani Tuhan dope nagabi onjolan. Tapi gok kuliah humani lang bedo pajai. Habag galon ni jol mamando. Au baru kaget bulan nasalpu. Magbual-bual pa ko sa kawakku. Ni kubani.
Maaf. Agi GKPS digut do reformasi. So dia do panga nima abia aserohu bakku nomor telepon. Unang ibere pekarangan ni Jalan Sudirmanay. Lau gabi kafe ipasada pakon kantor pusat ay makursus sentrumay. Memang lu bisa jam. Jangan. Sonaha au mangelek-elekin hubani wali kota hinan asipa pindah dalanay hupinggiray ibere surat ni tanohay. Sidu nalau kafe. Iyay masih kafe. Nah nama pikiran nima. Ayo makagagal na siyam. Kegagalan na siyam dabangda untuk pemajuan ekonomi ni GKPson. Memang gereja sukuon nini. Iduh. Idong margeser do ojolat tapad dita. Kafe mando. Mahuwa rumah kitik-kitik gila hatau kampu dasan. Anggo ekonomi do. Pasokon na ilojo ni kantor pusat ay niku. Taganupan. Nahinargan itu kata. Sonaha agi gereja. Odo na iprotes ni agi Martin Luther. Hubani na eksklusif gabi gereja na inklusif. Lang gereja na melayani diri sendiri, tapi gabi gereja na melayani Tuhan apa dunia, baik kasangapun di naibata. Lang pitahai, sonaha gabi gereja na terbuka bagi dunia sekitar ni, tapi lang untuk mengikuti ahana masa di dunia, tapi untuk mengidangi padiarkon membaharui dunia. Buedo si sabion. Tapi sonaha do aset perkhorjani namin. Aima perkhorja si balu si Yesus. Ajaha perpudi. Untuk para pemimpin ni namin. Tok kinadilo sino di bulun. Tonggo kita sino di bulut taon. Untuk pemimpin ni. Perlu pembaharuan pikiran apa budi. Perubahan humbani halak na mangutamakon jabatan, gabi na mangutamakon pelayanan, pengabdian, apa pengorbanan diri. Tuhan pasti memberkati. GKPS akan kembali seperti keadaan sebelum tahun 2000.Onsonari, rumah sakit ni pedom masongon nalang adong be, pelpem ni pelang adong be, juma bulak pedom balang binoto hijabe, pakundaligan, Tuhan masih membuka jalan. Tunggu kita, naibata merkhorja, termasuk merhiti mantan pengantar jemaat di GKPS Padang Bulanun. Gabi alat ni Tuhan, mersahap, sonai anggota ni sido di bulun, aganupan, baik kasangapun ni Tuhan. Mangiriko Yesus, sido persoalan untung rugi. Sekali membalusi Yesus, hanya Dia sampai selama-lamanya. Amin. Bertunggu kita. Tuhan nebata Bapa nami, terima kasih bamu. Jika sedih tujuanmu ben nami. Agi pesipata dum mamanir panghanami. Tapi rado ham manjalo, rado ham mangapiti, rado ham ko mamanubus kanami. Ase mulak hanami hubamu. Songon anak na maguway, tarpay may maham. Halaniay Tuhan ganup kuryamu khusus ninay Padang Bulanope. Ang golang pe bulat manombak kam hanami sa dokan niyon, marhitay kata na ni jalonamion, hanami membuat padan. Hanami komit, pita hamdo hasa jahuba, si pasangapun nami, si balusan nami. Haganup na idunia on nagepe perluin, tambahan tumang duit Tuhan marhitay pasu-pasumu. Alani ay songon Raja Josia. Agepe ang gobapani opung ni haganupan boys lang marturi-turian.
Tapi halani Raja Josia ibalosi ham menggoluh ibagas kasih tongan puliki ya Tuhan. Rosi ujung digoluh di ibelaham. Harajaon di torsaha ganup. Ginopar di pedear sadoka ibalosi ham. Sonai mabekam ganupan kuryamu Tuhan. Jaloham hanami. Naroh membaharui diri nami. Lanjarurupiham setiap kalak pe. Bapa apa inang laho membaharui. Mereformasi. Age tongah-tongah ni rumah tanggani. Gabe si balosi ham tumang. Age niombah. Mulak hanabi hubani citra. Sonaha hanabi itu paham. Sonaya ge kuryamu Tuhan. Mulak mah pasadaham. Ase gabi gereja na yutus kamku dunia. Menggarami dunia. Paluahkun hasoman jolma. Bagas Kristus Yesus. Safaat na ipadas ni Bapa. Jua-jua munuhkan balosi hamba Tuhan. Tak sonaha bebuai na marutul. Halani na borit, halani ekonomi, halani persirangan di golu. Pakon naligan. Tapi Tuhan, haganu pentorsado bainonmu, bani halak na persaya bamu. Balusi ham tunggu elek-elek nami, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paimayon dusuk kita galangat tak. Tangar kita malubi hatani nai bata nagabi onjolan batal ako manggalang. Ay manatar surat Bani Heber 10 ayat 10 onom. Mambahin nama diar. Apa namar si bere-bere. Ulang mahalupahon na siyam ay. Ay galangan na sonaido iharosukon nai bata. Sonari undusuk kita ma galangata.
yap mahita jongjong. Martonggo mahita mangunduskon galangata hubani na ibata. Hamtukan na ibata bapa nami karohan ni kaganup. Humbamudo karohan ni pasu-pasu kuban nami. Ibere hamduban nami guluh apahaguluhan ari-ari. Hamtukan. Ijonion duskan hanami do hubamu. Guluh pakon pasu-pasu nadup bineremuin ban nami. Say lambin margogok matongon hanami. Ihasomani hidup ni urmo. Apapasu-pasu mo. Bani naman dalan kon korja nami. Ipapasing hamagalangan nami on. Gabi galangan na misbu ilube-lube mo. Asilambin iharga kon hanami tongon. Diar nilayak mo humbani guguh pikiran apa sinadungan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Tuhan nami. Jalo hamagalangan pakotong ko nami on. Amin. Hunduskon bani Yesus haganupan dirikon. Hamtukan na ibata paridup ni kurna tersulur. Terima kasih pakon puji-pujian mabamu. Hala dipitah hidup ni urmudo nadup paluakon. Manugunogu apa partosahon kuriamu. Itu guhamdo kanami humbani dalan hakahowon. Hubani dalan hapitoron pakon hapitahon ni ambilan nama dier. Marhiti jua-juamu. Membahin jonam kajong-jongan ni hapur sayaw nami. Say hatamu napitah inma, bahin ham onjolan, pakon pangukalan ni podak, apa pangguruan ni kuriamu, sonari rosisa dukah ni dukahmi. Ham Tuhan, marutulope homa kuriamu, mandupakon podak hakahowon, namar bagi-bagi, say papasing ham makuriamu, marhiti haguguhon ni tunduymu, urupi hamma koma pamarentah, pakon suruhanmu, asedihut si dia mandalankon, horja sadalan hubani ambilan nama dia. Marhiti Yesus Kristus, Raja ni kuriain, hanami mangeli kubamu. Amin hamba panami na inaguri atas, say napapasing maguradmu, say roh maharajaunmu. Say saut maharosu ni urmu, inaguri tungahon, songon na inaguri atas. Beri hamaban nami sadarion, haguluhan ari-ari, sasap hamadusa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami, bubay ham ku perlajuan, paluah ham mahanami, humbani pangago.
janah berita kun nasiamma itongah-tongah di si paju begu-begu hamuliau ni itongah-tongah di bangsa-bangsa halongangon nabi nakeni ai jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan naibata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham isondangkon Tuhan naibata mabuhini hubamu janah maidup mauhurni mangidaham hidup pakun Tuhan naibata mabuhini hubamu janah ipasorap madameni hubani tunduimu amin. Shalom, selamat hari Minggu hubata ajaha pajupah kita use badi kebaktian hari Minggu on. Tuhata memasuk-masuk kita ganupan. Horas salum.